Mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mihanda nk'uko bamwe babyita, nta gihe gitambutse hari ibyitwa kunyerera kwayo wagereranya no gushyuha bitewe n'inkuru igezweho. Kuno kunyerera ahanini kwazanywe n'inkuru z'abakora mu tubari bitwa aba host, yaba b'igitsina gore cyangwa se gabo. Aba bamwe ntabwo batinya kuvuga ko kano kazi kabo ko kwitwa ubuhost bajya bagafatanya no gucuruza imibiri yabo, gusa ntabwo biremezwa, nta nubwo babyemera, nta nubwo tubyemeje. Ab'igitsina gore nibo batungwa agatoki cyane. Mu kiganiro cyacu nubwo atari byo tugiye kuganiraho, gusa uwo tuganiraho ndavuga umuntu afite aho ahura n'utubari n'ibisa natwo. Kuri Jado Dukuze Official tugiye kukubwira ku mugore wayoboye Argentine hagati y'umwaka w'1974 n'1976, ariko yarabanje kubyina mu kabari babandi bazwi nk'abamansuzi. Uyu mugore yitwa Isabel Martinez Cartas de Pejo, akaba yarayoboye Argentine asimbuye umugabo we wari umaze kwicwa n'indwara y'umutima. Ubuzima bwe mu rukundo, ku butegetsi no muri politike muri rusange kugeza akoreye kudeta agakurwa ku butegetsi n'igisirikare, ugiye kubyumva akantu ku kandi. Ngo hayi ikaze, jya wumva Jado Dukuze. Isabel Pejo, urugendo rwo kuva mu kabyiniro akaza kwisanga abaye perezida wa Argentine rutangira mu muryango utari w'abatindinya kujya, ariko utari n'uw'abakire cyane. Tariki ya 2 Gashyantare 1931 La Rioja nibwo yabonye izuba. Uyu yavutse ari bucuri wabo mu bana batandatu b'umugabo witwa Carmelo Martinez n'umugore we Maria Josefa Cartas Orguin. Ubuzima bugoye ariko ku babyeyi b'abakozi barangwaga no kurya ibyavuye mu cyuya babize, nk'indi miryango yindi yo muri Argentine byatumye acikisha amashuri akiri muto kugira ngo nabafashe ababyeyi be kurwana no kubaho. Isabel Pejo yavuye mu ishuri yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Uyu nguyu yabonye gukomeza kwiga bitagikunze kandi yarakundaga umuziki bigendana no kubyina, maze ku myaka mike yatangiye gutekereza ko ari byo yashyiramo imbaraga, agatangira no kubona ibimutungira umubiri. Mu mwaka w'1950 yatangiye kuba ikimenya bose ku isi bitewe n'imbyino yabyinaga, bituma atangira no guhangwa amaso na benshi. Aha yari gukabaka imyaka 20 maze yinjira mu itsinda ry'ababyinnyi ryitwa Dance Troupe ryayoborwaga n'umunyakuba. Iri tsinda ryabaye ikimenya bose amaze kurigeramo kubera ko bazengurutse hafi Amerika yose y'amajyepfo babyina mu tubari dutandukanye. Hashingiwe ku buryo yaramaze kuba icyamamare muri iri tsinda, izina rye ntabwo ryari rikiri Isabel, ahubwo yarasigaye yitwa Isabelita Gomez. Ubwo ni nkuko wavuga Ishimwe Thierry ubyina RTT Brown ariko i Kigali mu Rwanda. Bimwe mu bihugu yanyuzemo akaba icyamamare cyane ku buryo yibuka nk'umubyinnyikazi ukomeye wahanyuze, birimo Panama na Venezuela. Nkuko History Wiki bivuga, bino bihugu ko ari bibiri nibyo mu buryo bweruye byatangije urugendo rwe rwo kuva mu bukene. Isabel wari warabaye Isabelita yakomeje kwibyinira, gusa bikagendana n'ikimero nkuko n'ubundi abari bo muri Argentine bimeze n'uyu munsi. Yaje guhura na Juan Domingo Pejo mu mwaka w'1955 bahura muri Pasa Bogota Night Club muri Venezuela. Uyu mugabo muri imyaka yari umunyapolitike muri Argentine, gusa nawe yahoraga yibazwaho na benshi bitewe n'ibikorwa bye, abenshi bavuga ko bitagakwiye kuranga umutegetsi nkawe. Ibyo bikorwa birimo ibyo kujya kubyina mu tubari, aho yasohokanaga n'abakobwa benshi, ndetse rimwe ngo hari n'ubwo yabaga agaragiwe byibuze n'inkumi akagero. Juan Pero yinjiye mu gisirikare cya Argentine mu ishuri rya gisirikare rya National Military College mu mwaka w'1911. Uyu nguyu yashoje amasomo ye mu mwaka w'1913, aho yasoje afite ipeti rya lieutenant. Hagati y'umwaka w'1936 kugeza mu mwaka w'1938 yakoreraga Argentine muri Chile akora nka ambassadeur wayo. Uyu kandi mu mwaka w'1943 yaramaze kuba umukoloneli ndetse yaratangiye kugirana imikoranire n'abanyaburayi mu bya gisirikare, ariko mu kwa Argentine nk'intumwa. Nyuma y'imyaka 3 yaje kuba perezida wa Argentine, aza guhirikwa mu mwaka w'1955, ari nabwo yahuye na Isabel Pejo yarahunze. Uyu mugabo yarazwiho kugira abagore benshi, abo yibuka n'abatibuka. Uwo yibukaga ndetse yanemeraga barimo n'uwitwaga Eva Pejo wamamaye nka Evita. Uyu yari umugore wa kabiri. Eva yakunzwe cyane n'abaturage ba Argentine bitewe no kwita kuri rubanda, by'umwihariko abakozi ba leta, abagore n'abandi bo mu nzego zinyuranye. Gusa mu mwaka w'1947 Abanya-Argentine benshi binjiye mu cyumba cy'inama cy'umugore waritabye Imana ku myaka 30 gusa, ku buryo benshi bahise batangira kumufata nk'umutagatifu. Nyuma y'imyaka 8 gusa uyu mugore yitabye Imana, twabonye ko igisirikare muri kudeta aribwo bahiritse Juan Pero. Ibikomere by'uyu mugore wari umwe mu batoni kuri we byinjiye muhirikwa ndetse aza kwisanga no mu buhungiro. Kwa gukunda abagore nk'umwami Muswati byatumye aza guhura na Isabel Pejo, bahuriye hamwe yakoreraga mu tubyiniro. Twabonye ko bahuriye muri Venezuela. Baba batangiye kurebana akana ko mu jisho, maze hanaza kuvamo umubano wihariye, umwe atangira kuba umujyanama wundi. Uko urukundo rwagendaga rukora, Isabel yaje gusabwa n'umugabo yari yitoreye mu buhungiro kugabanya amajoro amara mu tubyiniro, byawe binamukundiye agatangira urugendo rwo kureka kumansura burundu.
Juan Perón mu buhungiro yaje kuva muri Venezuela yerekeza muri Panama ndetse no kwisanga muri Repubulika ya Dominicane. Ubuzima bwo kuba impunzi agenda yububa yarahoze ari perezida bwaje kumugeza muri Espagne Madrid agera mu murwa mukuru aho kino gihugu cyategekwaga na Francisco Franco, umwe mu bategetsi b'abanyagitugu isi yatunze. Aha hose Isabel Perón yari kumwe nawe atabyina za turuwansi. Muri Madrid kuri Isabel n'urugendo mu buryo bwerewe nk'umunyapolitike rwatangiriye. Aba baje no gusezerana imbere y'amategeko ya leta ya Espagne tariki ya 15 Gushyingo 1961 bitewe no kuba batari kwemererwa kubana nk'umugore n'umugabo ngo abone byose byahabwaga impunzi mu gihe bari kwa bibera mu buzima bwa mpanumve. Iki gihe mu buryo bwemewe twirengaje kagayeso ko gukunda abagore kuri Juan Perón, Isabel yarabaye umugore wa gatatu uzwi n'amategeko y'igihugu iki n'iki. Aha ni nawe yafatiye izina rya Perón nk'umugabo we kubera ko amazina y'ukuyemo nayo yahawe no kubyina bese y'ababyeyi ni Maria Estela Martínez Cartas nk'uko twabibonye ku ntango. Umwanya yamaraga agiye kubyina watangiye kujumarwa no kuba ari kumwe n'umugabo we Juan Perón. Igihe bamaranaga cyari gisobanuye kumva ibiganirwa kuri politike kuko nubwo yari mu buhungiro yateguraga inzira zimusubiza ku butegetsi bwa Argentine. Abaganiraga nawe n'abayobozi b'amashyaka babaga bari ku ruhande rwe kucyo yari yarise Peronisme n'abategetsi b'ibihugu batandukanye. Byageze igihe zimwe mu nama zikomeye zagombaga kwitabirwa nabo ku ruhande rwa Peronisme bitewe no gukomanyirizwa kwinjira muri Argentine zitangira kwitabirwa n'umugore we Isabel Perón. Izi nama uyu mugore yazitabiraga hagati y'umwaka wa 1960 n'1970 kugera muri uyu mwaka wari umumansuzi yaranakikirije amashuri yari yatangiye gutanga ibitekerezo mu nama zo ku rwego rw'igihugu. Mu myaka uyu mugore yakoragamo ingendo ari umwe mu bahagarariye Peronisme, Argentine yaranzwe no kugira umutekano muke, ubukungu no gutembagazanya hagati mu gisirikare cyari kiyoboye ubutegetsi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 1970 nibwo Juan Perón byatangiye kuvuga ko ari gutegura kugaruka ku butegetsi yari yahiritsweho mu mwaka wa 1955. Kino gihe n'abatari muri Peronisme batangiye gutekereza ko ariwe wenyine ushobora kuzahora Argentine ikongera gusubirana gasura. Bitewe n'intambara za hato na hato z'umwaka wa 1973 habarwaga abarenga miliyoni bahunze igihugu. Ibi ngibi bibona isomye inyandiko z'urubuga rwa Tobin Project. Muri uyu mwaka mu bagabo bakomeye bari abarwanashyaka ba Perón uwitwaga Hector Compora yabaye perezida ariko mu by'ukuri yitegura izina rya Juan Perón wari yaramaze gukurirwa inzitizi zose zamubuzaga kwinjira mu gihugu. Perón mu mujyi wa Madrid yari yaranateguye umugore we ku buryo yanabaye umwe mu bakozi ba hafi muri guverinoma bamaze kugaruka. Abasesenguraga politiki icyo gihe bahamyaga ko bitewe naho yamukuye mu tubyiniro akemera kujyana nawe yari yizeye ko azamubera umujyanama mwiza ku butegetsi bwa Argentine ku nshuro ya kabiri. Tariki ya 12 Nzeri 1973 Juan Perón mu matora asa n'arangiza umuhango kuko n'ubundi abenshi bamusabwa kugaruka ku butegetsi byarangiye atoye ku kigero cya 60% by'abatora. Bidatinze Isabel Perón nawe yahise amugira vice perezida we. Gusa nubwo yagiye ku butegetsi ubuzima bugoye yabayemo mu buhungiro bwatumye agira ibibazo by'ubuzima birimo indwara y'umutima. Amaze kugera ku butegetsi byaniyongereyemo izabukuru. Kino gihe nibwo Isabel Perón yatangiye gukora nka perezida wa Argentine kubera ko hari ubwo umugabo we yabaga ari muri koma. Isabel Perón rimwe na rimwe wanashidikanywaho n'igihe yari akiri mu buhungiro ubwo yatangiraga gukora nka perezida mu mwanya w'umugabo we. Igihunga n'icyizere gike byatangiye kujya byigaragaza mu ruhame. Uyu mugore yahuye n'inzitizi muri rubanda z'umugabo wari warahoze ari umufisiye mu gipolisi cya Argentine, José López Rega. Uyu yatangiye kwiyegereza Isabel Perón batangira kugirana umubano wa hafi watumye umugabo agirwa minisitiri w'imibereho myiza muri guverinoma. Abaturage benshi batangiye gushidikanya ku bushobozi bwe batangira kumushinja ko arimo akora ibisa no kugambanira umugabo we binyuze mu kugendera ku bitekerezo bya López no gufata imyanzuro igira ingaruka mbi cyangwa se nziza kuri Argentine. Uyu mugabo n'ubundi mu mwaka wa 1973 yahise ashinga ishyaka yise Argentina Anti-Communist Alliance ryamenyekanye nka AAA. Iri shyaka ryazanye amatwara adasanzwe ritangira kwica abo wageranya nabo ku ruhande rwari rwanyaga. Abishwe n'abari incabwenge zize zitumvaga imikorere ye n'iya Isabel Perón. Abashyizwe ku ngoyi n'ubutegetsi bwe barimo abanyamakuru, abanyeshuri mu mashuri makuru na za kaminuza hamwe n'abanyapolitike. Iyi ngo y'uburetwa bwa AAA yongewemo umunyu n'isukari cyarimwe ubwo Juan Perón bwa burwayi bw'umutima n'ubusaza bwamuhitanaga tariki ya 2 Nyakanga 1974. Akimara kwitaba Imana, Isabel Perón yahise ahinduka perezida mu buryo bwihuse avuye ku mwanya wa vice perezida. Aha inkuru z'ibitangazamakuru byinshi ku isi imitwe yabyo yagiraga iti kuva mu kabari ukagera ku mwanya wa perezida. Uyu mugore yarabaye umugore wa mbere wa Argentine mu mateka yayo. Imbuga nka Britannica, Wikipedia na Library Congress zirekana ko ari nawe wari ubaye wa mbere w'igihugu ku isi nzima nk'umugore. Kuba perezida wa mbere w'umugore yarafunga inzira y'abarimo Ellen Johnson Sirleaf wayoboye Liberia kuva mu mwaka wa 2006 kugeza 2018 ndetse n'abandi.
Ku ngoma ye ibibazo politike n'ubukungu byariganje kuruta mbere y'ingoma y'umugabo we na nyuma yo guhirikwa. Gutakaza agaciro kw'ifaranga, kwigaragambya kw'abakozi basaba kongererwa imishahara hamwe n'ibikorwa by'ubushabitsi byose byagannye mu rwobo. Ibi byose nk'uko n'ubundi bashinjaga Lopez rega kumuyoborera igihe umugabo yari arwaye, Abanya-Argentina noneho mu byigaragambyo bakoraga bavuga ko uyu mugabo ari uyoboye igihugu. Byabaye bibi cyane mu mwaka wa 1925 aho itangazamakuru byatangiye gukoresha ijambo catastrophic. Iri jambo ryakoreshejwe mu kwerekanirwa rikabije ry'ubukungu bwa Argentine. Ryashyaka rya Lopez AAA ryari ryaramaze no gushinga umutwe witwara gisirikare, ritangira no kurwana n'indi yavukaga umunsi ku munsi, byose bikazengereza abaturage. Bamwe mu basirikare bakuru bari banafite ijambo batangiye gutekereza ko icyagarura Argentine niburi kongera kuba nk'uko yari ku ngoma ya Juan Perón, ari ugukuraho Isabel Perón umugore we. Uyu mugambi wari waramaze kunozwa mu mwaka wa 1926. Uyu nguyu waje kuyoborwa na Jorge Rafael Vierde tariki 24 Werurwe, maze Isabel Perón atabwa muri yombi akuye mu ngoro ya Casa Rosada. Jorge atangazwa nka perezida. Ingoma y'umugore wabyiye mu tubari twinshi two muri Amerika y'Amajyepfo yaje kutamara igihe kitagera ku myaka 2, nubwo nta kidasanzwe ku ngoma yahaye Abanya-Argentine. Ingoma ya Jorge Rafael Vierde yamukurikiye yaje yica inshuro 7 igusha ubukungu kuruta uko byahoze. Kwa Jorge habarwaga bari hagati y'ibihumbi 30 bishwe n'ingoma y'igitugu mu gihe kitagera ku mwaka. Iki gihe kiri mu byahungabanyije Argentine kiza guhabwa izina rya Dictador. Yavuye mu mwaka wa 1976 igera mu mwaka wa 1978. Uyu mugore Isabel Perón byageze mu mwaka wa 1941 gifunzwe n'inzego za gisirikare zari zicyuba Argentine. Gusa uwo mwaka aza kwemererwa kuva mu gihome akomeza gufungishwa ijisho. Isabel Perón akirekurwa yahise asubira muri Espagne, aho we n'umugabo we bamukuye mu tubari baturutse baza kuyobora Argentine. Mu mwaka wa 1943 yagarutse muri Argentine, aho yaraje kwitabira irahira rya Perezida Raúl Alfonsín. Gusa kino gihe ntabwo yari agifite akayihayo ko kongera kwinjira muri politike. Peronoyisme yakomeje kugira imbaraga muri Argentine, gusa uyu mugore we akomeza kuba ari kure yayo. Isabel Perón mu mwaka wa 2000 abategetsi bo muri Argentine batangiye kumukekaho ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umutekano imbere mu gihugu, atangira no gukorwaho iperereza aho yari mu buhungiro i Madrid muri Espagne. Ibi byaha kandi byarimo iby'ubwicanyi bwabaye mu gihugu mu mwaka wa 1926 ku ngoma ye, nubwo ntacyo byatanze bihambaye. Uyu mugore icyo twakubwira nuko gikomeje kwibera mu gihugu cya Espagne kuri ubu, afite imyaka 95 y'ubukure. Uretse guhindura igitereko cy'amateka mu mitegekere, kuri ubu tumwe mu tubari yabyinyemo muri Amerika y'Amajyepfo twamaze kwinjizwa mu bice nyaburanga ku buryo dusurwa na ba mukerarugendo batari bake bavuye hirya no hino ku isi. Gusa abahanga muri politike mpuzamahanga bamufata nk'urugero rwiza rwo kubutetsi bushobora kugerwaho mu gihe gito, ariko nanone bukaba bwagwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Uyu ashobora gufatwa nk'umugore wa mbere isi yamenye kubera kwitinyuka kugera abaye perezida. Gusa ibi ngibi ntabwo bikuraho ko uramutse urebye abatinyutse mu myaka ya kera, usanga mu Rwanda umukobwa wa Nyamuteza wari utuye mu Bwishaza gutinyuka kwe kwarabaye imbere yo kwa Isabel Perón, dore ko kwabaye mu mwaka wa 700. Uyu nguyu nta wundi ni Ndabaga, wanakomotseho yansigamigana igira iti ibintu byageze wa Ndabaga. Aya rero yari amateka y'urugendo rwa Ndabaga wo muri Argentina twareberaga hamwe. Reka mbashimire mukomeze kugubwa neza. Ngiye wumvaga Nari Jado Dukuze.